Country-Director WFP Cecilia Garzon hasoromalu o Presidente da República o de colher com o assunto Asegura Aihan no Nutrisaun. Segunda-feira, semana ia Palácio Presidencial, Cecilia Garzon informa. Ia encontro colher com a parceira WFP o governo Timor-Leste, o de Asegura Dezenvolvimentu Aihan no Nutrisaun Timor-Leste. It was just a courtesy call. We are having a very high-level visit in the coming weeks, and I just wanted to make sure that he was available and that he could be participated in a meeting for this high-level visit. Hoy nasa visita cortesia ida Sua Excelência o Presidente, a mim com a visita oficial em high-level do Presidente, entenda Sua Excelência o Presidente do Timor. Essencial. Encontro poliares essencial Well, basically the government is our partner. We are here partnership with the government, and then we want to ensure that we are able to move agendas related to the development of the country in areas of nutrition and food systems, and this high-level visit is coming to stress that partnership with the government of Timor, and we wanted to discuss with the President his involvement in this visit. That's it. Discussão hoje com a parceria do governo, do governo, no Hakarak Asegura a agenda de desenvolvimento e a área de segurança Aihan no Nutrisaun, no seguir a visita high-level devemos Timor e a não ser que a Sua Excelência Presidente. Nia afirma e a Loren Ronulu Resin Roa Fula na agosto se visita high level, Russi Roma Itália, mas Timor-Leste, no se Soromalo o chefe Estado. A reportagem febriana dos Santos, Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atu tem informação atual dia kliu que tá halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social hoto.